Milliy ma'rif. Milliy ma'rif. Milliy ma'rif. Milletning sürgü. Assalamu alaykum azizi muhtaremler. Qadrlik ekran aldidagi ko'rarmanlar. Bugungi kundan boshlab Qadam televiziyasida yangi loyiha Milliy ma'rif programmasi o'z ishini boshlaydi. Milliy ma'rif programmasining muallifi ham riyosatchisi men Qalbinur Arifdan barchangizga daromadlik salomlar bo'lsin. Bugungi Milliy ma'rif programmasining bosh qahramonlari Uyg'ur nahiyasi Kichik Aqsu mahallasidan qadam tashrif qilibdi. Assalomu alaykum Ruqamada, xush kelibsizlar. Qani o'zingizni ham siz bilan qadam tashrif qilgan aziz muhtaram mehmonlarimizni tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum Qalbinur. Bugun mana shu Qadam TV studiyasiga bizni taklif qilganingizga bek xursandmiz, ham o'zimizning rahmatimizni aytamiz. Men Isroilova Ruqiyam, Uyg'ur nahiyasi Kichik Aqsu o'rta maktabining Uyg'ur tili va adabiyot fanlarining ustozi bo'lman. Ushbu bilim dargohida 30 yil mobaynida xizmat qilib kelyapman. Bugungi mushu studiyaga men o'z shogirdlarim bilan keldim. Aminam maktabni oltin belgiga tugatib, hozir universitetda o'qiydi. Ikkinchi shogirdim Varishjan nihoyatda talantli shogirdlarimning biri. Ham Varishjanning opasi Saidam. Xush kelibsizlar. Mana bizning mushu mazkur Milliy ma'rif programmamizmi dal ashundaq oila, maktab, jamiyat deb mushu 3 bulunliq asosida o'tmak. Qani u chaqda Ruqamada ustoz degan eng qiyin, lekin sharaflik ish deydi ekan. Sizning mushu ustozlik faoliyat jarayoningizda qiynalgan chog'laringiz bo'ldimi? Ham yetgan utuqlaringiz haqida aytib o'tgan bo'lsangiz. Albatta, ustoz kasbi nihoyatda qiyin ham sharafli kasblarning biri bo'lib hisoblanadi. Men mushu kasbim bo'yicha 30 yil mobaynida ishlab kelyapman deb boshda aytib o'tgandim. Haqiqatanmi ustoz ilg'or ustoz bo'lish uchun ko'p izlanish kerak, ham o'ziningki kasbiga sodiq bo'lish kerak. Men o'zimni kasbimni so'yadigan ustozlarning biri. Shuning uchun bu ustozlik yo'limda ancha bir qiyinchiliklarga uchirmadim desam xatolashmayman. Lekin ustoz ajri shogirdda deydi-ku. Ustoz o'z shogirdlari bilan go'zal. Ustozi yaxshining tutami yaxshi degandek, mushu yillar mobaynida men o'zimning bilim bergan, tarbiyalagan shogirdlarim bilan maqtanalayman. Sababi mening uftig'im o ustoz o'quvchilarimning uftig'i, o mening uftig'im. Men mushu ustozlik yo'limda harmay talmay emgak qildim. Ana tili bo'yicha ana tilini qarlagan, millatini yarlagan shiori ustida shu shiorni o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Balalarimni, shogirdlarimni mushu ana tilini hurmatlashga, mukammal o'rganib chiqishiga ko'p yordamlar ko'rsatdim desam xatolashmayman. Ham shundaqla har qandaq mushu ana til bo'yicha, Uyg'ur adabiyoti bo'yicha nurg'unlagan ishlarga, masalan, ilmiy ishlar bo'yicha o'quvchilarimni tayyorladim. Ham Uyg'ur tili va adabiyot fanlari bo'yicha yangi meni o'quvchilarim olimpiadalarga qatnashdi. Nahiyalik olimpiadalardan birinchi o'rinlarni elib, respublika doirasida ko'rindi. Respublikadan o'rinlarni elib, masalan, Aminam shogirdim bilim ministrining gрамотларын erishishga muyassar bo'ldi. Endi bularningki uftig'ida mening ishimni baholab, menmi bilim ministrining gрамотын erishishga muyassar bo'ldim. Ham shundaqla xalq ijodiy birlashmasi, bebetchilik alimi xalqaro ijodiy birlashmasining medali bilan mukofotlandim. Haqiqatan bu ustozlik yo'limda mushu kungacha harmay talmay emgak qilib kelyapman.
Нахайт яхшы. Мен сізден азыр сіздің мұшы шагыртларыңыз білән шүнчілік пәхірініп сөзләп атқаныңыздың үзәнбәк мәмнун болып отырып мен. Әлбәттә, қиыншылықларның әмісі мұшындақ шагыртлар ұқтық еткенде ұнтылып қалды. Шындақ қой. Әнде сіз марыпсыз әдәбиятсыз сәннәтні тәсәвір қыла аламсыз? Марыпсыз әдәбиятсыз сәннәтні тәсәвір қылышқы болмайды. Әнде бияда карван бешіда марып сахасы тұрды. Bu iki saha çoğun sahalar. Marıpni bilmegen adam edebiyat muhiti çökelmeydi. Endi bu her ikila saha bir-biriga mücessemlengen sahalar bolup hesaplandı. Endi edebiyatsız sanatni tasavvur qilishga bo'lmaydi. Mesela her qandaq köy, nəğmə, naqşılar, səhnələşdirilgan ko'rilmalar proza ve şiar astıda barlıq keldi desem bo'ldi. Doğru. Doğru. Qo'shilma. Rahmat. Endi matbuot bilan ma'rif qo'sh saha degan bizda ibora bor. Matbuot bilan ma'rif nima uchun qo'sh saha deb atiladi? Buningga sizning o'y fikringiz? Endi matbuot bilan ma'rif bular o'z oldiga cho'ng bir sahalar meningcha. Qo'sh saha deganga ancha bir qo'shilib ketmaymi? Sebebi masalan biroq bu ikki saha xalqning ko'z qarashini, savatini yanki qilplaştırdı. Endi edebiyatda mesela edebiyatni bilmegen adam, ma'rifni bilmegen adam edebiyat muhitga çökelmeydi dedik ya. Ma'rif bolsa ballarımız ana tilda o'qiydi, ana tilda yo'riq ko'rib atgan gazetlarimizni o'qiydi. Agar da ma'rif bo'lmasa, o tilimiz nega ketadi? Mesela bizning gazetlarimizni kim o'qiydi? To'g'ri deysiz. Bu nihoyatda bir o'zi oldiga bir murakkab bir masala o ma'rif. Shuning uchun biz Qadam televiziyasida ma'rif bo'yicha mushundaq bir programmani olib chiqishni to'g'ri ko'rdik. Endi til millatning uyutqisi deydi. Bizning ana tilimiz haqida o'zingizning bir til adabiyot muallimi sifatida fikringiz? Haqiqatan o ana tilim, dana tilim degan bu çoğun bir yanki öz aldığı bir mavzu desem mi oldu? Mesela tilimiz öçse milletimiz mi öçüdü? Şunun için hazırki vakitte biz şu Kazakistan'da yaşavatımız bizdeki öz ana tilimizde okuşka şunca keng şarayitla yaratılıvatıdı. Lekin biz şu şarayitini durus paydalanamavatımız desem hatalaşmayma. Bununla nemi sebep desek, bazı Uyghur ayırlarda ballarını Uyghur özümüzün ana tillik mekteplerge vermey, özgü tillik mekteplerge berivatıdı. İkinciden şu öyde bir-biri bilen özgü tillada muamele kıldı. Endi özgü tilini biliş o ügengini o mesela ügensun onunla mesela özgü tilini ügengen adamga çek koyuldu degen narsa yok bir yerde. Lekin öz ana tilini hürmetleşini ügütüş gerek. Ballarımızı, yenki nəvirlərimizni hökumət muşundaq şarait yarıp berib atqandı ekan, şunu paydalanıp ballarımızı Uyghur tillik məktəblərə bergen bolsaq, nur üstügen nur болады deyim. Qani o çağda Ruqiyəmədə siz til toğırlıq nəhayət yaxşı özünüzün oy fikirlərinizni etib ötdünüz. Mən sizin bu fikirlərinizni yanıma hazırkı bizning aldımızda bolğan söhbətlərdə davamlaşdırırız deb ümid qılıman. Endi siz muşu til toğırlıq gap qığınızda aile toğırlıqma həmin нәрсе ailədən başında degan fikirni berdiniz. Mana bugün bizning studiyamızda şundaq bir özünüz bay tanıştırıb ötgan ailədən bir acayip bir anımız kep oturupdu. Muşundaq özünün farzandlarini tərbiyəlab qata qoşub kelyatqan Assalamu alaykum Saidam, yana bir qitim xush kelibsiz deb. Aslida mushu ailani bir kichik davlat, vatan deb qo'ydi. Mushu ailada bola tarbiyasi qandoq bo'lsa, u kelajakda ailada shundaq yaxshi bolaning ota-onaning tarbiyasini ko'rgan bola jamiyatimizda shundaq bir ulgulik inson bo'ldi degan gap hammamizning orasida bor. Qani sizning mushu bola tarbiyasiga bo'lgan ko'z qarashingiz qandoq ailadagi? Assalamu alaykum Qalbinur Arab. Sizlarning mushu bugungi studiyaga bizni chaqirganingizga rahmat. Albatta, oila kichik davlat deb aytib o'tdingiz. Oiladan ham tarbiya boshlandi
Biz özümüz aile, çoğun ayıldı turumuz. Bu ayılda bizni ata-anamız başçılık qıp tərbiyeni ügütüdü. Bizning ballarımız şu tərbiye berişini ügütüdü çoğunla. Apamız. Varışcanның mana şu momsi köpünce tərbiyelep momsының sözünden çıkmay жүрді. Demek siz ailede varıscan oğlunlağa, yakımız başka mı perzentlerinlağa momunun mu terbiyesi bevasite münasebetlik demekçisiz. Elbette, nahayet yaxşı. Endi muşu özünüzün perzentlerini muşu ana tildeki bilim okutuş ana tilde жүрgüzüldüğün, yani ana mekteplerimizge begininiz bilen qandaqsız, ökünemsiz ya qandaq? Özünüzün fikriniz. Yoq, ökünmeymen. Özünün ana tilde okuğunu balağa yaxşı. Öz ana tilini bilip özgü tilini bilveliş oңай dep oylayman. Öz ana tilini bilgini o yaxşı. Hem başka mı ata-analarga şundaq teklifni? Başka ata-analarga şundaq nasihat berettim. Bizde Қазақстанда Uyghur mekteplerini içip mümkünçilik yaratışlaba şükri. Şu mümkünçilikni koldan çıkamazlık gerek. Yol çıkamay şu okutqını durus dep oylayman Uyghur mektep. Endi qarang, muşu bayatın beri balı terbiyesi dep kevatmız. Endi ailede kitap okuş, Uyghur ana tilde neşir kılındıgan gezet jurnallarını okuş degen adet sizlerde qiliplaşkan mı sizlerning ailede? Şundaq biz kichigimizden öz ailemde kitap okattık. Dostlar bilen bäsleşip kim kitap okudu dep çepişip okattık. Burun Şu vaqtlarda şundaqdı go, hem ustazlarımızın şundaq qiziqtiradi. Her tətli vaqtlarda bizge moncha kitapni okup kelse dep bizge meslen tapşırım berdi. Okattık kitaplarını. Hazırma şu adet qiliplaşmakta. Bizma balalarga kitap köpünçe tətildə, yazlıq tətildə oquşni talep qılsın. Uyghur tilde neşir qılınatqan gezet jurnallarımızga minnetlik turda yezilsizlar go. Yezilmiz, vilayetlik Uyghur avazı gezdiğin. Cumhuriyetlik Uyghur avazı gezdileri, nahiyede çıkıdığan sizler tarafki Qaradala, Ilivatsı, nahayet yaxşı, rahmet, söhbetinizge. Yanımız siz bilen hazır söhbetimiz davamlışıdı dep ümit qılımen. Endi muşu yeninizde otağan, qarqımçaq kelgen, özü bir acayip Uyghurga, haqiqiy Uyghurның çırayını berip tuğan muşu bir Varışcan degen jigitden kichkin söhbetimni davamlaştırgan bolsam. Varışcan, siz bilen faqat muşu bir ijadiyat toğırlıq gap qilishni şunchalik özüm durus görüvatım. Çünkü muşu yakın arılda bizning alamet prodüserlik merkezi tarafından uyushtirilgan bizning güzel kızlarımızın, yani Uyghur kızlarımızın terbiyesiga asaslangan, her yıl ananiga aylangan bizning çoğun layihimiz Uyghur gözli dep layihimiz var. Şu layihi berişide men tesadüfi muşu jigit bilen uçuruşup tonuşup kaldık. Yani bu jigitler bizge kızlarımızga bir basqıçta Yenki özlerinin aktörlük maharetini köstüş basqıçıda mana yar yölek bolup kelgen jigitlerning biri. Siz şu yerde Farhat bilen Şirinning muhabbet dastanlarıdaki Farhat bilen Şirinde Farhatning, Leyli Mecnun dastanındaki Mecnunning kıyafetlerini şundaq mahirlik bilen gavdilendirip çıktınız. Demek sizning boyunuzda bu bir qandaqdı bir talant, qabiliyatning mücessemlenginini men bayqap kaldım. Endi men siz bilen bolgan söhbetimni mundaq bir şiir bilen başlagan bolsam. Qani Varışcan, ana büyük muhabbet insan dilin yaşnatkan. Ana ömür şat hayat kalplerini yaşatkan. Acayip mısralar, he? Bu şiir kimninki? Bu şiir körneklik uluk şair Abdülmecit Döletov akımızdan. Abdülmecit Döletovning qalamiga mansub yozilgan mushu bir ana haqida şiiri. Endi mening bayqishimcha ham anglashimcha sizmi o'z ijodingizdan endi qalam tavirtib she'rlarni ijod qilib kelayotgan bir yosh qalam sahibi ekansiz. Qani o'z ijodingizdan bir she'rlarni anglab boqqan bo'lsak. Albatta bo'ldi. Aytarim ba. Ey vaqt, to'xtabdi sen, aldırma.
Bu hayаттın аларым көп, берәрім ба? Жүргімде айтылмаған сырла тола. Ешілмеген суаллақ жауабым ба? Қарыздармен жүргідін мехірбәген, ата-анам bu өмірге еліп кеген. Жәннетнің ашқышыны соғық қылып, аз болыр, бейішләге етіліп кірсем. Алдым тола, ұстазлаға алқышым ба? Дәтлерім ба, ейтідіған достларымға. Нақшыла ба, ейтідіған бұлбұл білән, тәңкеш болып, пәрваз қылып, асмынымда. Неме деген тәсірлік езілған шейір езішініма, мен ойлайманген сізге мұш ұстазла үгеттім екен деп, Әлбәтті, мен шейіріне үзем 10-11 яшыларымдың башлап, қысқа-қысқа, адди шейірлан езішік башылдым. Учағда менің мұшы шейір езішік қабілетім ба екенлігіне башланғышым ұстазым Бариева Саадет, Бейсенова Дариға деген оқшаш ұстазларым қазақ шейірлан езген байқап қаған, шула ярдымын тәккізді кішкен босым. Андын мен мураккеп шейірлан езішік кірішкен чағда, маны мешед отаған ұстазым Исраилова Руқия мәдәм, шының оқшаш Нұрписова Тұрсынай, Айнұрәм, Малик Ахмулаев деген оқшаш әдебият шунас мұғалімлерім өзінің чоң үлішін қошып, ярдымын көсетті. Шулағы рахметімні етқім келді. Қайны Варысчан, мен сіз білен болған сөктімне hazır яны бара-бара давамлаштырмыз, янымыз сізге қояр қызыққарлық, һәм мені қызықтырдыған бір суалла ба деймін. Руқия мәдәм, мана сіздің ұйықыңызды отаған әжайып бір шагыртыңыз, сіздің етпәгініңіз һәм менің аңылшым бойынша нағайтымы алтын белгеге пүтіріп, өзінің бір ұтықлары білән сіз пәқірліндіған, һәм біздің ұйғыр халқы пәқірліндіған бір шагыртыңыз екен. Қайны мәрхәмет Аминам, сіз білән әнде тонышып еткен болсақ, сіз мұшы ұйғыр тілдеке білім бердіған, біздің оқытыш ана тілді жүргіздіған мектепні пүтіріп, бүгінгі күнде али оқыш орында оқуатсыз. Ана тілді оқып, али оқыш орында башқа өзге тылланы үгініп атсыз. Мұшы жариян қандақ өтіп атыды? Ассаламу алейкум, қалбін ұрады. Әлбәтте, мен өзім ана тыллық мәктімді ұйғыр тылда 11 жыл мабайында өз ана тылымда оқыдым, әлі бағаларға пүтердім. Әлбәтте, бұл мен өзімнің ұстазырымға рахмет етқім келді. Мені қайшымызда отаған Исраилова Руқия мәдәмге, яныму башқа ұстазырымға рахмет етқім келді. Мен 11 жыл өзімнің ұйғыр ана тылым мәктепіне пүтіріп, Hazır Çat Tıllar Üniversiteti'nin 3. kurs studentimen, tercümanlık fakültetide. Ben elbette öz ana tılından, yani başka tılını okutkanda her bir adam kıynıldı dep oylamayman. Mening oyumcha ben hiç kıynalmadım. Sebebi ben hazır üniversitede memleketlik tilimiz Kazak tilde okuvatman. Қазақ тілі менің үшін оңай. Өзімнің ана тілімді ойымны қанчылық яқшы еткізелсем, қазақ тілімі шынчылық еткізелеймен. Әнде дейміз ғой, әгер өз ана тіліңні қанчылық мүкәммәл яқшы білсаң, башқа өзгі тілінімі шынчылық яқшы еліп кетелсен. Мен өз ана тілім білен білді, мәмлекеттік тіліміз қазақ тілімізні, рус тілі, инглиз тілі вә түрік тілеріні білдімен. Нағайт яқшы, әжайып. Демек, өз ана тілді білім аған әр қандақ оқуғычы өзге тілланы, яғни өз ана тіліңні мүкәммәл біл, қадірлі, өзге тілімі hürmetle деген шиарын асас қып тұтып, мұшындақ оқыш орылырды оқуатқа оқшайсыз, рахмет сізге. Қайны Аминам, әгер бұл вақытны біз кәйнігі қайтуған болсақ, кәйнігі қайтырып кәген болсақ, сіз мүмкіншілік яр бәген болсақ, яны ана тілді ке оқытыш, ана тілді жүргіздіған мектеп білім алаттыңыз мұ, яққандақ? Әқ жауап беген болсаңыз. Әлбәтте, вақытны әгер кәйнігі қайтырыш мүмкіншілік болса, мен яныла өзімнің ұйғыр тылық өз ана тілімді оқаттым. Сәбеби мен өз ана тілімні яқшы көрімен вә hürmetleyмен.
Һәм мушу бүгінгі күндегі бүгінгі дәвірнең яш әвладларга, кыз җегетләргә кандак өзіңезнең тәклифен бәгән булатыңыз? Уйгыр тилде укып аткан кыз җегетләргә, достарымга бирер мәслихәтем, кейін шу өз ана телен унутмышыны, өзінің іні сыңылларыны, балаларыны келечекте шу уйгыр тиллык мәктәпләргә бәргенне мәслихәт бирер идем. Сәбәби уйгыр тиллык мәктәбендә канча көп уйгыр кыз җегетләребез укыса, безнең тилимизме, халкымызмы hiç өчмәйди. Milli marifimizmi saqlanып Сақланып келді. Nəhayət yaxşı. Келəcəkdə özünüzmü ailə qurub, balçaqlıq bolğanda mən oylayman, sizmi farzandlarınızı Әлбәттә, уйгыр тиллык мәктәпләргә бирмен. бересіз. Çoxum. Nəhayət yaxşı. Rəhmət sizə. Әнде бірақ мушы ядла mən bir sual qoymaqçı sizə. Әнде siz muşu bugün məktəbni bugünkü gündə altın belgə bitirib ali oxuşurlarda oxuyatsınız. Muşu altın belgə bitəgicə siz özünüz məktəbdə bir ilmi işlarni tədqiq qılıb, közgə görünən mana ustazınız qışınızda oturdu, şundaq bir oxuğucu şagird ediniz. Qani şu ilmi layihingizga qısqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Мен 8-нче сыныптан башлап устазым Исраил бар укыям, устазым белән илми эшләрне, илми эш язышка туры килдек. Biz birinchi navbatda ilmiy ishimizni boshlaganda ilmiy ishimizning mavzusi ko'rnakli shoirimiz Ilya Baxtiyanning satiristki real hayot, ya'ni shu satirdagi odamlarning obrazi, ya'ni antropologiya mavzusida tadqiq qildik. Ilya Baxtiya o'zining satirlarida odamlarning ya'ni salbiy ish harakatlarini shu o'zining satirlarda nihoyatda bir ta'sirli, ya'ni aniq ko'rsatgan. Masalan bir satiristni misol keltiradigan bo'lsam, elib satarlar. Elib satar hammani bilib satar. Elib satar hammani bilib satar. Siz biz demey külüp satar. Yani bu ya İlya Baxtiyanın etqisi geldi. Yani elip satarlar qanchalik sözge usta. Yani şularning iş hareketlerini özünün satirsida bakmu aniq qilib ko'rsatgan. Sırrını paş qildi deysiz. Mesela endi bizmi kichik vaqtlarimizda İlya Baxtiyanı o'qib, o'rganib o'sgan o'quvchilardan bo'ldik. Moda degan keyin chiqdi, ammo lekin qiyin chiqdi. Mana shu bir modani da talay qiyin chiqdi. Degan mush satirsiga bir to'xtirib bergan bo'lsangiz. Sizning qandaq mushu? Mana mushu qancha yillar mobaynida yozgan mushu bir satira bugungi kunda menchi bo'lsa, o'zining naq bugungi kunga mohiyatini yo'qotmay bugungi kun naq qandaq sizning fikringiz? Bu yerda İlya Baxtiyani moda degan keyin chiqdi deb shu vaqtdagi odamlar bilan, shu vaqt odamlar ya'ni modaning keyinda qo'g'lab ketganligini, o'zining shularning sirlarini pash qildi. Mahirlik bilan pash qilgan deysiz. Hozirmi shu modaning keyindan ketib qolgan qiz yigitlar, ko'pincha yoshlar hozirmi shular bor. Masalan, o'qishni bitirib o'z ona tilini unutib o'zga tillarda so'zlab muomala qiladigan shaharlik bo'lib ketgan, ya'ni shaharga o'zgargan gulichkalarning sirrini pash qildi. Endi mushu haqiqatan bir qiziq mavzu ekan, nihoyatda bir qiziq mavzu ustida ilmiy tadqiqot ishlarini yurgizibsiz. Men baxush bo'ldim. Agar bilgan bo'lsak, vaqt yar bergan bo'lsa, mushu bir ilmiy ishingiz bo'yicha biz bir programmamizni olib chiqqan bo'lsak, nima degan yaxshi bo'ladi-da, Ruqiyamada. Shundaq bir yaxshi mavzuni ustozingiz sizga tanlab beribdi. Ustozingizga rahmat. Sizlarga hammanglarga. Qani o'chaqda Ruqiyamada siz bilan suhbatimizni davomlashtiraylik. Bugungi kunda mushu milliy ma'rif masalalari bo'yicha maktabga bal to'plash masalalari qizg'in yurgizilmoqda. Ham yangi o'qish yiliga tayyorliklar sizlar taraflarda qanday ketib bordi? Yangi o'qish yiliga albatta tayyorliklar yaxshi bizning maktabda. Muallimlar dam olishga chiqdi. Remont işlerini məktəb işçiləri işləvadıdı. Əndi balı toplaş məsələsi keldiğən bolsaq, hazırca aniq eta almayman.
тәйярлык топыга һәм беренче сыныпка канча окугучы кабул кылынганлыгы хакында. Бирок бизнинки мектебimiz таза уйгыр тиллик мектеп болганлыгы үчүн шу мәледеки мәленең көпе безнең уйгырлар һәм уяда біраз қазақ милләтләре яшайды. Әң қызық ери, әң яхшы ери шу милләт вәкилләре балаларны уйгыр сыныпыга берді. Нахайт яхшы. Уйгыр сыныпында оқиды. Әнде буныңга бер мәшәде мисал этип өткәтсәм, бездә шундый бер казак аилесе бады. 6-нчы сыныпта мушу Алматыдан безгә көчүп келген Айсулу, Айгерим деген кызлары 6-нчы сыныпта келди. Айсулуны мен 6-нчы сыныптан татып уйгыр әдәбият буенча олимпиадага тәйярлык кылдым. Әнде о кызлар шунчалык саватлык язды уйгырчаны. Әнде сөзлек вакытында әнде мин кылган белән әнде башка милләт вәкил булган икән кыйналды, бирок мен ашу кыз белән нургын ишилдим. 11-нчы сыныпка чыкканда о кызны мен вилаят неме нахиялык уйгыр теле ва әдәбият фәне буенча янки олимпиадага төштем. Шу yerda иншаны езіп, о кыз шундый яхшы тәйярланып, яхшы нем кылып, әфсус мен үзем бәзі бір өлім жағдайлары белән олимпиадага катнашамай калдым. О кызым өзі төшүп, шу yerga катнашып, 3-нчы орынны эгелеп чыкты. Анда районда шу yerдәки билим бөлүмедәкиләрне bir таң калдырып чыкты да, казак кызы уйгыр теле әдәбият фәненнән олимпиадага катнашты дип. Шундый саватлык езишне өйрәнде о кыз. Mana muşu demekçimiz, müşahidler biz muş Kazakistan'daki bizning dostluğumuz hakkında mana etip ötsek nahayet yaxşı qanda. Elbette biz Kazak qarindaşlar bilen dinimiz bir, etizli melimiz bir xalqlar. Şunun üçün bizde nahayet bizning melimiz kichik bolganlıktan hem mektebimiz bizning çaqqan taz uyg'ur mektebi bolganlıktan biz Kazak qarindaşlarımız bilen nahayet yaşaymiz. Ular uyg'ur tilida so'zlaydi. Yemede qısqacha endi axborot berip öttünüz. Bugungi kunda albatta joy-joylarda milliy ma'rif masalasi bo'yicha maktabga bal to'plash bo'yicha har qanday tashviqot, targ'ibot ishlari ketib bordi. Men ishonamanki, sizlarning maktabingizda ko'pincha aholida Uyg'ur xalqi millati ko'p yashayotgandan keyin barcha bizning ota-onalar, oilalar o'zlarining farzandlarini ana tilda o'qitish, ana tilda yurgiziladigan maktabga berdi, sinflarga berdi deb umid qilaman. Endi mushu bugungi kunda bizning o'quvchilarimizning raqobatga qobil, jamiyatga moyil bo'lish uchun bizning asosiy mushu 3 bulunligimiz oila, maktab, jamiyat. Mana mushu asosida o'zingizning bir fikrlaringiz bo'lgan bo'lsa. O'quvchini yan yaxdan raqobatga qobil tarbiyalash u har bir ustozning aktual masalasi bo'lib hisoblanadi. Hozirgi vaqtda o'qish sistemasida o'zgarishlar nurg'un. Burunqi o'qish sistemasi tamoman o'xshamaydi. Hozir bizda yangilangan mazmuni bo'yicha mana shu yangi o'qish programmasi kirgizilgan. Şunun asasida o'qish balalarningki darsliklari yangilandı. Endi burunqi o'qishga qaraganda hozirgi yangilangan mazmuni bo'yicha o'qish murakkabroq deb aytsam xatolashmayman. Biroq bu yerda endi bala o'zi muallim bu yerda ko'rsatkichi, yo'l yo'riq ko'rsatkichi, o'quvchi o'zi bilim alg'uchi. Köp narsani o'quvchi o'zi o'qib biladi degan so'z. Bu endi ko'p izdinish kerak. Ko'p izdinish kerak. Bu programma qilplashdi. Hammasi o'rniga tushdi. Hozirgi vaqtda o'qish sistemasida mushu yangilangan bilim mazmuni bo'yicha muallimlar ishlayotdi. Yangi attestatsiyadan o'qib, attestatsiyalardan o'tyotdi. Tayyorlik kurslarini o'qiyotdi. Endi 100% desem o xatalaşmaydigan bo'lishim kerak. Barliq muallimlar, ustozlar yangilangan mazmun bo'yicha o'qib sertifikatlarni qo'liga oldi. Bu sistema o'z yo'liga tushdi. Mana bu bugungi kunning mushu raqobatga qobil yosh avlodlarni tarbiyalashga ib ketmagan bir o'qish jarayonidagi bir sistema o'zgarishlar kirgizilayotgani shu deb men tushunaman o'zim. Endi bu yerda ustozlar faqat ijodiy izlanishda bo'lganda ilmiy izlanishda ustozlar
өзімізла әмес, бияда бірінші ата-аналарға яндышып, ата-аналардың көперек ярдәм тәләп қылынды. Құш ұғыды немені көрсе шу болды дейді ғой. Бияда асысан айылдыки балы тәрбейсі, балық болған айылдыки мұхит балы білән ата-ананың арсыдыки мұхит шарайт яртып беріш. Әнді мұны онлайн форматта оқыдық биыл. Әлбәтте бәзі бір қиыншылықлар һәм еді. Қиыншылықлар ұшырдық. Бияда көпінше ата-ананың ке ярдымы керек болды. Әрқандақ шарайт балық яртып беріш керек. Мен ойлаймын, бұныңды ма, біз ата-аналар, оқытыш ұйғыр тілді жүргізілген мектеплерді ма, біздің заманға маслышып, бүгінгі біздің Қазақстан диярыда тәләп қылынып атқан барлық оқыш системдікке өзгерішлерге әміміз өйді ата-ана, мектепте ұстаз, жәмиетте біздің алым ақыла кітапланы, мәселен, дәрістіклеріні езіп атқан ақы-әділеріміз ма, әміміз бірлікте, әмкарлықта бұны өзләштіріп атымыз деп мен үміт қылымын. Шындақ қой? Әлбәтте шындақ. Мәселен, біздің ұйғыр тіл әдебиет пәні бойынша, мәселен, башқа пәнлерге қарағанда бізде мәселен электронлық көрсетмелер ұйғының орында десақ болды. Біздіңки ұйғыршынасы алымымыз Руслан ака Арзиев, ұйғыр тілі мұғалімлері үшін өзініңки еңі технология бойынша кітабыны езіп шықты, тәйя көрнеклік құрал. Біз шу кітапны оқып, шу кітаптан пайдаланып, қолынып кеватымыз. Ол біз үшін нағайды чоң бір ярдәм ғой, ұстазлаға ярдәм. Нағайт яқшырық әмәді рәхмәт сізге. Әнді мен ені қайтып, мұшы варысының апсығы бір қояр суалым. Мұшы балыңыздың бойдекі талант қабілетіні сіз қачан байқыдыңыз? Байқығанда өзі 3-4 яш вақытларда қомқанақның сапығын тұтып, микрофон қып, нақшет ойнатты. Еғіліні үстіл шығылып, оны сәхіні қып ойнатты. Біз қоқып, түшкетмісін деп ақысыны жүгіріп шығаттық. Кішігіділі шындақ бір талантлық шоқ балбыған. Бұл менің сәхінем шықмаңыла деп жығылады деп біздің шықағызмады. Оныңден кейін 4-ші сыныпта өзінің ұстазы бұның талантыны байқапты. Ашлық, хаман ашлыққа толғанда деген Ахметжан Ашырыфның Ашырыйның хикаясы бойынша талғарға беріп, шөйді конкурс қатнашты. Шөйдің сертификаттан еп келді. Хошар яш талантлағы дейме, қаталашымыз әме, нағайт яқшы. Біздің хошар яш талантлағы кәбі мұсабықлы, мұшы біздің көпінше яш әвлатларымыздың талант, қабілет, әмі тәрәптін өзінің өнерін көстішкі бір имканиятләрін яртып атқан бір лайехілі. Бұндақ лайехілі біздің milli marifimiz, ana məktəblərimiz, şu məktəblərdə bilim yapatqan ballarımız üçün mənçilsiz zörür. Qəni əndi variscan, bayatın beri biz söhbətimizdə sizə yəni qayıtıb kelimiz dedik. Sizin məşu Farhat şiirindeki muhabbet dastanlarındaki Farhat şiirindeki Farhatның, Leyla Mecnun'daki Leyla'nın obrazlarını, kıyafetlerini gavdlandirib həmimizini tan qaldırğan bir peytiniz bolğan. Bugünkü gündə icazət bolsa, mümkün bolsa, bizning variscan, bizning Uyghur gözeli müsabiqəsiga qatnışıb birinci orun ağan qızımız Aynisam bugün bizning studiyamizga kelib oturibdi. Şu Aynisam bilan mushu rolni kichkina ko'rsatib bergan bo'lsanglar qanday qaraysizlar? Болды, әлбәтте. Әй, Nadir жігіт, біз етмесақ мо? Bu işlerini bunda qılıp, köңлімізні nahayet şat ettiniz. Sizning qo'llaringiz, hünəriniz qıla emas, möcüze yaratqan sizge. Bir günlük ushbu mehnatingizga har qancha minnatdorchilik bildirsek mo, hech arzimaydi. Bu Ali janab ishlaringizga bizdan qaytmasa, Tangridan qaytsin. Nefsiniz, tınıqlarınızdan məsxuş boğatımı? Avazınızdan bolsa, hayat azaplardan bir məhəl qutulğandək boldum. Kimliginizni qanda qıp biley? Belkim meni diyarım ölüklerimden ayırgan özünüzdür mü?
сөзлеріңізді аңлап, женімден айырылдым. Ah yüz, жамалыңызды көмей, өліп атыма. Пархатның шерінгі болған мұхаббетіне варышчан нахайты бір қызық, әжайып бір тәсвірләп өттіңіз. Біз шу Пархат шерін дастандыки шу бір қойылымланы көгендек болып қалдық. Мен шақсан өземе, сіләдім шындақ бір сият болған болш керек. Сізге қараң мана мұшындақ анытылды бемалал, әркен, сөзләш не үгәткен өйді ата-ана, мектепті ұстаз, әм жәмиетті мана бүгінгі күнді али оқушы орынларды оқуатқанда сізге актерлық чеверлікні үгәтіп атқан әм ұстазла. Сіз мұшыныңдан кейін екінләп кеп мұш анытылды білім ағыныңызға сіз өзіңіз қандақ үйыламсыз, я қандақ? Мұшының тоғырлық толығырақ етіп кетсем, мен кичигимден өзімнің аны жұтым кичиг ақсудың, шындақ кичігінен ездін чоң чемпионла чықса деп армалдым. Ve şulanın қатарда үзем босам ке деп. Өйдік ата-анамның, момамның көздікі пәхірлінішіні көсем ке деп, жұтымны көтесем ке деп армаладым. Айчай. Андын мен сәнәт yoluғы түшіп, алғы өрләп, алдымға текімі чоң мәқсәт қойдым. О, мұшы ұзын жыллық тарихы ба ұйғыр тылыны, Қазақстан вәтінімізіне әлемге тонытсам, оның шәнini көтесем деген мәқсәт болды. Шу мәқсәтімге етіш үшін кичик ақсы отыра мектебіде білім бәген ұстазларымға рәхметімні айтқым келді. Яны hazırғы күнде білім ебатқан Темірбек Қарауыл Жүргенов намындaki Сәнәт академиясында оқытып атқан Ялқынжан Шәмиев, Гүлбақар Ахмадиева әділерімге рәхметімні айтқым келді. Çünkü ola менің мұшы чоң мәқсәтімге етішім үшін өзлерінің чоң үлішін қошады. Неме деген яқшы, мана шагырт деген маштақ болса я Рұқиямете. Сіз ашы кичик вақтыдыки, балы вақтыдыки бай апыңыз етіп өткен еғылланың үстіде сәхнәм бұл менің деп тұрып, нақшыланы етіп, бүгінгі күнде мана мұш арманларымыздың бір үші орыныш алды декен мана. Сіз шындақ бір театр академияда өзіңіздің біліміні мүкәммәлләштіріп, яны мұ еңкі қабілетіңізді ашырып, нахайты бір ұйғыр театрының әжайып бір атақ даңлық ұстазларыдың, актерларыдың дәріс еветіпсіз, актерлық махарат бойынша. Әнді сіздің алғы қойған мәқсітіңіз текімді өсіпті. Бүгінгі күнде сіз әнді мән бүткілім, пәкәтлі ұйғыр халқынылы әмәз, шу анытылым арқылық, мұш сәнетім арқылық Қазақстан елінімі дүнияғы тонытсам деп. Бұл бүйік мәқсәтлеріңіздің әмәлгі ішіға чын жүрігімдің, қалбімдің тілекташлық білдірмен, іздінің, хармаң, үгінің, янымы алғы қарап, өрләң. Қене өчағда Рұқия мәдәм, hem Saida Hanım, hem Aminem, Variscan. Bugünkü bizning milliy ma'rif bo'yicha o'tkazilgan sizlar bilan dastlabki mushu bir programmamiz oyoqlashib ketibdi. Oyoqlashish paytida bizning Qadam TV'ga o'zinglarning fikr takliflaringlar bo'lsa, aytib o'tgan bo'lsanglar, har biringlarning fikr takliflarini anglab ko'rgan bo'lsak. Ruqiya madam. Мен емдеймін әнді мұшы еңдің құрылған 2 жыл мабайында ішләп келіп атқан яш студиямыз Қадам ТВ-ға пәкәт ұтық тілеймі. Бұныңдың кейін мұшындақ көрерменлер алдыға чоң көрінішләні, лайыхіләні еліп чықшыңлаға тілекташлығымны білдірме. Ішіңлада пәкәт ұтық ішіңлаға. Аминем сіз. Әнді мен айтарым, қалбын өрәді біздің мұшу Қадам ТВ студиясы тәкліп қылыңызға рәхмет. Келечекте мұшу студияда көплеген ұйғырларының қыз жігітлері, талантлы қыз жігітлері, яғни ұйғырымыздың намыны чықырдыған адамлар, яғни ұйғырны өзіміздің Қазақстандылар емес, башқа мұ чәт мемлекеттерге тонытыдығандек, яғни мұшында қызық сөhbetlerінің болышыға тілекташық білдірмен. Рахмет. Бүгінгі сөhbetimiz яқты ма сіләге? Әлбәтте. Сіз аны сүпітіде біздің телевизияға қандақ көз қаршыңыз? Ата-ана. Телевидение ішқып өрләвәсін. Мұштақ қыз жігітлі, ұйғырларының қыз жігітлері көпейіп,
talantlıq болып чуқыладан көріне бәсін. Рахмет. Варысжан. Қалбинұрада сіздің әнді алғы қойып отаған мәқсітіңіз, ішлеріңіз менің шүнчілік көңілімден шықты. Мен оны ұйғыр көзлі деген мұсабық дыл байқағантым. Үйәді сіз көп маңлай тәті өктіңіз. О шүнчілік тәрбейлік әхмейті зор. Мұшындақ тәрбейлік әхмейті зор программаларымыз жық болевесін. Sizge utuq dileyim. Rəhmət. Qəni o çağda ekran aldıdaki körərmənlər bugün bizning milli ma'rif deb atalgan ushbu programmamızga özlərinin qutluk qədimini təşrif qılğan Uyğur nahiyəsi Kiçik Aqsu məhəlləsindən gələn əziz muhtaram mehmanlarımız bilan söhbətimiz mana muş yerdə ayaqlaşıb gəldi. Söhbətimiz sizlərə yaxdı deb oylayman. Biz sizlər bilan xoşlaşmayımız. Yeni bir programmamızda yenib görüşküçə xoş, aman bolaylı deyimiz.